Айта беріңіз Өткірбек ака. Кеше отырдым, башка балдармен эле ойноп кетип атат да, мен тоботпой. Айкачы анан. Жок. Азыр бар, Халимага жазайын. Халиманы Батыл, алып таштайм. Өткірбек ака ол жүрөгүнөн сизди жакшы көрөт экен да. А? Батыл жөн эле батыл. Ойноп кое берет да. Так жейсиңерди. Сиз өзүңүз деле башка кыздар менен ойнойсуз го, анан ал балдар менен ойносо болбойт. Сиз ойносоңуз боло береби? Ай, болбойт да андай. Кызгандыңызбы жеңемди? Кызганып коркутуп коеюн. Өзү башкаларга кетип калат экен. Карбаш! Бишкектен сенше? Алдап атасың, Бишкектен болмай жатыр. Алдап атасың. Қазақша сөйлеп. Бишкектен дейм. Бишкектен. Ооба. Алдабайсыңбы? Алдабайм дейт го. Сен кайдан? Мен айылдан эле, айылдан. Баткен болдум. Айылдасың ба? Не істеп жатасың? Жөн эле лайк батыл ойноп атам, жөн эле. Айылда не істеп жатасың айылда? Айылда мал карамай эле. Жұмыс істемейсің ба? Жок, жумуштайм. Эч ким жок. Қасыңда біреу бар ғой көрсетсей. Братишка отыр. Братишкам отурат. Көрсетсей? Мына. Көрдүңбү? Камераға көрсетсей көрмедім ғой. Мына. Өткірбек, орысша түсінесің ба, орысша? Орысша. Как тебя зовут? Медина, а ты сейчас с кем сидишь? Что такое? Нет, ты сейчас с кем сидишь? Понимаешь, да? Ты меня не понимаешь? Что говоришь, да? Жайды, Өткірбек қызың бар ба? Қызың бар ба сенің? Жоқ. Жоқ па? Неге жоқ? Dünyada kız körülektin de. Bu dünyada kız körelek. А? Bu dünyada kız körelek mi? Ұнамай ма ешкім? Жоқ. Onca жаға бермейді. Ончасы жага бербейт. Қандай қыз жағады саған? Соңғы шеш қыздар жагат. Кімменен отырасың? Төрт роза туғандар, лайк бас. Бегемоту мені кешіріп қойшы. Сұранам сенден. Мен сізге бегемот емесмін, не? Болды. Қоян егім. Удашып кеттіңдер. Дальше. Дальше. Киім. Ода. Tekili giyim. Beni keçirip koyan can. Sana bardық нерсени алып барам жан. Түзүрак кечирип сурам. Нечи марта? Битта тағы қайталап қой. Жакшылап кечирим сурам. Болуң. Ayka kafelagim, beni keçirip koy. Ayka canım, beni keçirip koy süygönüm. Betinden baklayın acan. Geçirip koy beni. Дальше. Canım. Geçirip koycu. Алима менен дагы ойнойсузбу? Yok, ikinci oyunu var. Озбу? Кто молодец. Озбу? Бишкектин центрине барып туруп, Өткір ака, мен сизди сүйөм деп туруп ошентип видео жантан болупку. Өткір ака ошо мен десем эми башында эле сизди көргөндө мен сүйүп калгам. Сизге ашык болуп калгам го. Буну мен эле эмес, адамдар бардыгы билет го. Анда мени карап койбойсузбу, Өткір ака? Мени карап угушуңуз керек да мындай сөздөрдү. Не дейсиз? Я, Өткір ака. Өткір ака, айтым, сиз карабасаңыз мен сүйлөбөйм азыр.
Meni qarabaysizmi? Men suyishimni bilasizmi siz? Aytkir aka. Sizni suyaman, bilasizmi shuni? Aya. Yerda qattiq aytdi. Sizni suyaman. Bilasizmi shuni? Qattiq aytdi. Suyam deb qo'y. Sizni suyam. Davlatda. Sizni suyam, Aytkir aka. Bo'ldi. Молодец. Endi вечерni boshlaymiz, to'yni qilamiz. Suyam deding. Yer bo'libdi tamam. Ertangi maqsad borda qizlarni yo'q qilam, только seni bor qilam. Ma'qulmi? O'lchagingiz, Ikki молодец. so'zlar. Ikki. Серьезно? Серьезно. Kuniga chiqib turib. Только ручкасын alg'ina, только ручкасын al. Uqdingizmi? Jonim bo'ldi. Sen chiqib o'lat. Kuniga botilga chiqib tursam bo'ldi, jonim. Oxirida birinchi may kuni ana xudo xolasa uy bitadi, ana seni Jallovatdan olib ketib qolamiz, xudo xolasa. Dag'i. To'y qilamiz, вечер qilamiz. Adiku, только ручкасын al, ручкасын. Bo'ldi, anam jonim. Havas ko'z o'ynaymiz, havas mana. Havas bilan o'ynaganda jordan. Qaysi qizlar men o'ynadingiz, menga aytib bering. Ayka. Oqmaral. Mhm. Ana qozoq qiz. Halima. Shular bilan o'ynadi. Cho'lpon, erkak, ko'pda menda qiz. Sizni paylab o'tirdim. Qaysi qizlar menen dag'i o'ynaydi ekan deb. Menda qizlar ko'p ketdi. Ishga kelsam ular kutib oladi, bayka qanday. Kafe, yugurib yuradi orqamda. Suratga tushib olmayli dedi. Tushdim, majbur tushdim. Shu joqqa qolasizlar. Turg'un aka, men seni o'ta sog'inib ketdim. Jonim kuniga chiqib turg'un, ha? Shokolad. Ayırmaşa aytadi jonim. Meni eshitsa qachon osh qilib beradi. Men aytdim, yaqin qoldi dedim. Aprel mayga keladi dedi. Ha. Oshni jirtib qo'yadi dedi. Ha, jaylabsiz. Seni Boy narsani jirtam aytmaysiz, meni qo'shib jirtadi deysizmi? meni qo'sha jirtadi dedim. Ha. O'sha aytingda. Mendan qo'rqingsiz, qizlar. Qo'rqasiz mendan? Qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Bo'ldi. Juda siz o'zgarib o'tasiz, ha? Qanchta qizni ko'rdingiz, ayting menga o'shani. Biz bilmayman. Qanday bilmaysiz? Bilasiz ayting. Qancha qiz ko'rdingiz? Только seni bilaman, boshqa qiz bilmayman. Birovlar kelganda o'zgarib qolasiz-da. Qiz bilmayman. Жазыңыздар қанша сиыр бересіздер Айка жеңге? Bitta ham berishmaydi. Sigirni ham boshini aylantirib qo'yaman men. Yo'q. Uy, қанша сиыр uyға? Boynu Ayka, assalomu alaykum. İşte. Chiki. Qanchta deydi? Roza. Mami bir roza jitdi. Men ona ikkita qo'yaverim, Aykani olib keladi. Chiqar quloq deydi. Ikkita ota-onasiga shunday qo'yib topshiramiz. Ayka 10 ta siyir dangal erkakcha berim dor. 5 uy beram deydi nerda? Ay voy. 10 ta siyir 100 mingdan 1 million so'm. Yo'q, Aykachi. O'zi qo'yib kelaman. 10 ta siyir yaxshi. 10 qo'y beram deydi nerda? Birov 15 beram deydi.
Geçelim böyle mi? Hı? он тогуз Ya toğuk. Matinesiga shunday 12 ta qo'yib topshiradi. Jimli haftalar res. Jo'nya rahmat. Bosh meni yo'latacağım. қалың қанша бересіз қалыңдан сөйле Qalin gibi. Şileşip koyalım. ой Qalindi men chechandim. Kattalar chechadi. бұл жерге келгенде kattalar chechet болып қалады Uydagilar. Men o'zim Dostlar. қанша қалың бересіңдер маған айтқыла men beraman. 500 мың дейді аукционға қойылайық Jo'na o'tirib qo'yapti sira. 200 дейді